Kuruko mukahumuro okireno lebo buhinji no bulisa program ejine ku kibuba tabita ba Ankole Coffee Producers Cooperative Union wazo mutahuni eyakabwohe factory yabo nheri kandi ojuke ngunu bayambiwe muhinji na munonga owo mwani okubasa kwetunjira omwani ogomulembe ogwakubasa kura kukakuza akatali akensi yona omwani gwabo nibagwe exportinga na munonga omunsi z'abaharabu mwenu kwa kubasa kubegitaho okajoininga abahinji batahibawe kikakuyamba kutunga akatale omubwangu turukweyongerayo na program yitu omugurusire katukweyongeze emirimeji waba no gikora oyino ko rukukora ekiba kweta bookkeeping okabasa kwandika ebihandiko byawo kamanyenta neshoza mwenu ekigambo cyentasi neshoza iki kikakira kungumera konka nyene ekishani kike konka bingi batwirimba cyimbuzaho ningira ngo nekintu kikuru munonga kumanya uko rukutatse no kurushoza nahabwe icyo ninjya kukiteka mu nkora konka nyene ekishani cyo kumanya ngo at least buri kwezi ni intunga mu synthesis na munonga hato mbitoki nimbasa kuba nimpise nka miliyoni mu neshweka ukwezi kandi enshoboza yamu nehwere mu bakozi banje nanyo gukora no kubundo kwereza abana bato barukushoma so esente izo nimbasa kuba nizikozesaho nshangwe ntatsagaraho amagoba makega kwingana ubundi nk'emtwaro nkanshanje yatsagara hari miliyoni mu neshweka ezo zuguma record yitu okugira ibishikiriza byone bizabasa kubasa gukora habaho ningasho mukozikoza umukugura ibindi bintu otherwise tinyine kitabo cy'urungi munonga kikoze rwegi omucyangeki abakwinge bitoke mwino kumwayegisire kwekita kubasa kugira ngo umukorere hamwe as a group kibase kuba yamba kutunga butaribwe bintu byanyu omubwire ibintu byanyu numubutungira muta obutare ato butare witu buri muntu weno rutokero rukwemarira natunga baguzbe hangahari twine emotoka nkemwe eri kwijana yagura okurugum mbahinji bentoki no shanga turi nka batano mukaga mushanju hate ijana ateme bitoki bibyentoki ezo bekeza kwijure motoka yi agenda kandi iki nakikora burusa biti ibiri ntuba neba yashikira umukwezi ndi kukumanyisa tunde mirundi ibiri umukwezi na burusa biti ibiri nimba mutemire bitoki byanyu mukumanga motoka neje ni motoka neje mubiguza muta nabitwarahi nabitwara kamocha ntinda mwe nabitwara kampara mbwenu twena barukutema nkabantu nkabana harimo motoka nyingi zikoraba konka buri muntu inaba kumugura konka ito bakugura nkabantu batanu itunito tuzaha buri muntu atemebye ataha mwanyagwe wejana atwara nabari bitoki byo kwingana atwara ntinda akuretera sente yarheza kurugayo ningo bunda zikushashura yanaza kugenda okurigera abango w'ibitoki ibyo na n'ubwinji bwabyo ino kwora basize kukiraho nangwa ene financial institution ekabasa kwera kugira ngo oyongeremo akasente kurya nkarono kagiteko mirimo kagaruko kagishashura tinkari ya garono yorutoki ezinyi hamwe nuzo zikora ombuke bwazo ningo bwinji bwazo nibyo bikora ibyo tinka kikoraga nari bano hingira slope ensi yawe teino kwe teterire kugira ngo no mwanya guterire ero makashumo omuntu yanasa kwinjira mwanya nkogo ni buntu cyo byashemeye gukora n'ubukodyo cyo bashemeye gukoresa akabasa kugumiza muri rutokero ryo rw'omurembe cyo kubanza no gradient ninga sheki yanagamba soro kuyita kakweri no gipemisa namesho gahunda gakoreka koko emerera wari inguriza nkariya ore ngwaho no hensi yaneza kwendera hata ho nkibanki manyisa ngo tekemu ekitaba cyamezi ningaho ningo mfurije gurukuma miza gareto kuriye agarigo no gene no koro tukurga hakashozi mpako shumire urutoki rwawe rukurishikiza mu cyo kureberaho ningira hano karebaka akana kafurije to gutamira amufurije tutamira amufurije ningutamu ningugezaho kugumara kinga ningashikugwarira abo kugira ngo mbwire bumushana gutaterwa umushana goma ogundo gureba haruguru ngwe nago nuko gukozera gute ogundo guri haruguru hariya ogundo guri mwene ko kwamishoga okubatushomise ngo mishoga ahega kishaho tugahendera aho teka kafurije ukusitibwara kumurushoza higuru obwiro winji nyoni ntekateka ngwitaka ko kurgare ruguru gagera nankanigarga tokusa kwetaga kwigure mifurege buri dakika because buri njura ne binjura buri njura no teganitsebwa konkari ya itakari ya uturi kugenda niki kikure kiri yo muri yecho
ohita keri urugaraha nabonye bamizi garaga gize gargarimo kandi ugarako tabonye ko garaka gira iki urugariyo mbone garacyo ko kurta hariya uburagabira bari abandi numukumba buto buhangwa omirimo yimukora obuhangwa no kurenga utwaye siyanshozi kuyiho cyo mu gishambi abantu abatakwetegerezwa bakatwose inshozezo konka nabo twinemu nemiti ya kartusi erumu nangwa n'inyuma kuri hariyo payini kandi ekishakani kirebeka ngo cyagumamu ticyabasa kurugaho tino okukiteganitsa kandi twinemu na nemiti yo butoshe yashangirwa mu naboko nambone ko wanje hari hengando tino kuziha amaboko anezinshemeza kandi azikado nazo maziri ikintu cyaputosha esheme ko nshanga umunsi kandi nanameizi gitu garho ntikiraga kuma ko mshara bitu mbona gono twikoze sombwire bo mshana nkogo herezo babuze twendere program bariyo bakureba TV ensiyone riyo ne kota burro mbwenu tare kintu ikirungi nko buhingi na munongo rutoki orwo kutsimba orusho nkuri yasimbire negishaho kashanga riyo no cyurya abo kushemeza kurihinda hindura ubwo rukurisa kandi ibindi bihingwa hari bikumara imyaka mike ukashanga bitakiro kandi kunkora rutocyuru nyoni yishuka ngo ahin urutocyuru rumazire imyaka itari hansi ya 10 abo kuba abarungurize bakaba twiriho bamazire imyaka n'imyaka konka kunartahirimu naru improvinga rwagira ki rwabonera ecya kabiri uminti bikorete sente urutoke n'icyo muri yebi ekinde cyukirayo bukuru okureba ngo noriyaho no yaho sente kandi rukaguma ruho kandi ukareba ngo ndukusustaininga ebiro 35 uri hamutumbo gunugo kosa so inchoreka ngo rutoke n'ikintu cyango munonga omu income na no mundia kandi na no kuguza Mugurisi witu wamureba ari kutushobora kandi ari kutereza imbozi nungira munonga akoresa as products eziri organic kubasa okutunga ebitoki nyamurungi inkebi ebyo rukureba ejine nkota yanje yampereza bampe nkota mutakagira ngo mutwire numugira ejinanyere kanje kwa tereyane yiza nkabirena no kwenda argayo sa ejine tekwa kulibwe nyama ryo eche kitoki wanora size yacho kiri kitoke kike meaning ngo notekwa koreso bwenge bwinji ahafamu yawe okubasa kutunga enkota y'ikitoke nkeji ebiri sebyo nibitekwa bikorwe notekwa koresa neutral plant kubasa kureba ngo ekintu cyawo cyarugayo obwinji no bulisa program twino kuba nitwegera mebintu nkebi nyencha kare oshange ngo niwe nyencha kare oshange ngo niwe oyine kintu cyo kwekorera kikabasa kuhindura amagara gawo omukurya omuntasya na nebindi nyamwinji mbwenu nanyereka batereze nkota yanje ngitwale twaba turiyo muri rwakishakizi omuri Nyakayozo turiyo muri Mbarara district turi kuganira n'abahinji abe bitoke bari kutugambira obukodyo obubalesire omukubasa kweza ebitoke nyamuhango nabandi Edmond Principal Farmer Program eji neba netebwa mesente batahibita ba Ankole Coffee Producers and Cooperative Union abari kusangwa omuri Kabwohe town omuri Shema district nabanyine omwami Kayemba Francis enyuma ya kamera hamwe na nari kuba nashale bishane ebi antebaho omwami Baker Francis tuza kuba nitubareba esabiter kwija mukama bandindire babaye dekanze kuhimba ekitoke cyanje izo sutura aha ekitoke biti ekitoke kiremire iki kiti cyangu cyintera ntuza kukihaha Obuhinji n'oburisa bwabano kukibwaho Ankole Coffee Producers Cooperative Union Limited.